Bøyrøynar borstor. Karman fra Brimen og Øyrajeg sjøva. Avlysingar vegna vevor av sjøvnen kom ikke atter. Jo, sannelig, en gledes davor, en hatøyer davor. Og hetta ver aldri en attak for vaidna. Og innskje ætlån, vaafetje og akkur ætlån til lokka vi heson. Så jag är så gamla bilen och vi hade vi för att pröva att stäcka som bilen som lackmavler då. Och spyrja lackman hur är som tur är. Lackmavler sitter här. Anfik Asperg, du var första turen i Jökten. Vad tunneln nu, hur var det? Det var en störst upplevelse och detta ska jag anbefalla alla för att kunna pröva. Ja, og einar 20 minutter etter at mange veteranbilaner og motorsyklarna får og fyrsta turen inn i tunnelen Våamegen, etter at Bjarne Djurholm landstyrsmæver hei kvett snåren, kom akføren ut atur Lennamegen. Og fremst i fylkjennom var motorsyklarna til løkkrøkene, og så gjerne tan ene forsvara gamle bileren til Hans Elmar Poulsen. Og Hans Elmar Jabætje kom så at hine veteran-akførene, A4 og Anne etter. Ja, og etter at jeg var rødt til spilte mot rundkøyringsna i Leinum, tjekk leien etter Vestre Voar, her med var ferden av huset, er at hatøyer halda dagen.